अहानबदा मरोइबा पाउ सिलचरदा ममा लेबाकिदमक थवाई थाख्रबा थौबा युवराज बिरटिकेंद्रजित की मितम अमा खिनख्रे लाइरिक लाइसुगी मंगाल वाटपा मिहुत मयाम लेंगाकपो ओइना थागतलुबना मणिपुर कांगखोंग चाइबनी हाइना हानागी एमएलए वाई सुरचंद्रन हाइख्रे अमदी एनआरसी तौदना सेंसस तौब यारोय मिटोप खंदोकदबनी हाइबा डिमांड तौदुना फॉर्मर मिनिस्टर एके मीराबाईना लुचिंगदुना मैरागी खोंगचत चटख्रे खुरमजरी Am-Istv की मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबरी बसिंगबु तराम नोकचरी पाउ संदोंगना पिजरी बिरटिकेंद्रजित मेमोरियल कमिटी रोंगपुर मणिपुरी यूथ फ्रंट्स ऑफ असम माइफा यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ मणिपुर अमदी पाउना क्लब रोंगपुर पार्ट 1 सिंधुना कासार के रोंगपुर पार्ट 2 सिलचरदा ममा लेबा की दमक थवाई थाख्रबा थौबा युवराज बिरटिकेंद्रजित की मितम माइखुम हांगदोख्रे ngasi की थौरम अदुदा बिरटिकेंद्रजित मेमोरियल कमिटी रोंगपुर की प्रेसिडेंट थांगजम तोमाल सिंहा सेकमाई एमएलए हैखाम दिंगो सिंह जिरीबांगे सोशल वर्कर एंड नामैराकपम बुद्ध चंद्रा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम की प्रेसिडेंट वाईके धीरेन यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ मणिपुर की प्रेसिडेंट नोंगथोंगमम रूपचंद्रा यूपीएफ मणिपुर के एडवाइजर के एच खोमद्राम रतन पाउना क्लब की प्रेसिडेंट खुंद्राकपम विश्वजित सिंहा लैंडोनर निंगोंबम प्रोमिला देवी मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड साइट अकादमी न्यू दिल्ली की मेंबर डॉक्टर के एन चान अमसुंग मणिपुरी यूथ फ्रंट ऑफ असम माइफा की प्रेसिडेंट थांगजम ब्रोजेन सिंह सु सरुक्याखे एमएलए हैखाम दिंगो सिंह ngasi asigumlaba मिटम माइखुम हांगदोकपगी थौरम पांगथोकपा से यामना अफबा खोंगथांगने आइखोइना कासार डिस्ट्रिक्ट के मनुंगदा लैरिबा रोंगपुर हाइरिबा लमदमासेदा लैरिबा मिटम सिंह असि योखतपीबा अमा चंगी गवर्नमेंट सु कन होटनरी मियामना सु होटनमिनसी अमदी मणिपुर की सीएम युमनाम खेमचान की पौता के मतुंग इन्ना कासार डिस्ट्रिक्ट के सिलचर हाइरिबा माफमसी मणिपुर की मैतै मचा सिंगना चथोक चसिन तौबदा लैफम की खुदोंचादबा कया असिगी येंगलगा अथुबदा गेस्ट हाउस मसु साननबगी थौरांग लोइरे हाइना महाकना मखातान हाइखे कसार अदुगा हरिबा रोंगपुर जगह लैबा जगह से सिलचर हाइबा जगह से कोई मणिपुर की हिस्ट्री याना सगोनबा जगह अमा ओइबनिना मसी अखोई तनाय खदना कोई मसीदा लैबा खबन सिंह से अखोइना योखतपा मसीबो अखोइना प्रिजर्व तौबा चंगी हागनि आइगे खबो योनो तो हम बस में खबनि अदुना गवर्नमेंट से कनो होनरी अग लैबा अखोदा शेसो मयाम तगी नाम रतन होय या मधुरन होय अदुगा लोनना तगी सिलचर लैबा कसार लैबा तगी ऑर्गेनाइजेशन सिंगसु प्रिजर्व तौनना महबु एनकरेज तौनना तो कन होनरी है सिगा इरेना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मैसेज अमा कन्वे तौरपसी अखोगी गेस्ट हाउस अमा सिलचरदा गेस्ट हाउस अमा अथुबा साननबा मदुगी प्रिपरेशन लोरे हाइबन मसी मताकी रही मसी अखोगी लैबा मणिपुर की प्रजासिंग सिलचर लाखो मतमदा लेगम लैतबा अरे होटल द लैबे मतमदा ना चादब फोटो दे मानदे करिंग गेस्ट हाउस सिना मगन खाना लैबा तारगदी मणिपुर की प्रजादा मदे सुदो जामन पीरगनी हाइबा खंदनी अथो मतम मदुगी साननबगी प्रिपरेशन लोरगा लैरे अदुगा करिंगबा लमदुगी अयाबा लमगी अयाबा तिबिर तारगदी अदु कोन होननबा हाइबा होरगनी हाइबा पाउना क्लब की प्रेसिडेंट खुंद्राकपम विश्वजित सिंहना ngasi ge segumlaba mitam maikhum hangdokpagi thoramasi lamdamasi da leriba miyam tongan tongan ba lupumbana amata oina thawai haksang yauna hotnaduna athauba sigi mitam ama saduna ngasi maikhum hangdokliba se pukningda yamna chawthopa fawi haike mafam masida leriba khunayati gi moichingna yamna tawai hakchang yauna amadi awana thidana amasung maipal na pangthokpon lamnabagi damakta akhoi mathen hoje lijen tingna han de step amoina tena togi je akhoi amna chawthokchani ngai ni haina ke wakhanda phongduche hairi ba thogi committee amasung maipa loina na manipur gi CEO si kuna makul laga hairi ba mitam asi hangu na bahona bada namkhailu tena awa ba kaya laikhabasu adu karim ta akhoi karim khandana माइपा ना पांच कुछ कोई जामना हराम ने हंजना एक
Hauzik Manipur ge oiriba phibamase de facto de jure oiraba miamdagi haidoktaba saruk ahum thokna kaibaga chap manaba phibamadu oiribani Manipur ge deputy CM Nemcha Kipgen Fauba Kangpokpi natraga Delhi gi Pavan da office da famduna lengak chalaiduna leire oirakli ba phibam pumna makase miam na larik laishu gi mangal watpa masagi lanai wakhalna mang thaba miam gi na khandaba mioi mayam ama mihut oina thagatuna lengak paihalubana Manipur se kangkhong chairakli bani haina kaksing kendra gi hanagi MLA Surchandrana Fongdorakre wafamasi the right step for youth haiba wakalolda kaksingda Congress mapangal hena kankhat hanabagi kendra asigi polling nifudagi lakpa miwe kyana sarukya aduna khananainabagi oina kaksing tural wangmada leiba yengkhom Surchandra masagi yumda pangthokiba mifam amaga marilenena Fongdorakibani Tharamaduda Yengkhom Surchandra Namakha Taraduna Miyamgi Mihut Ama Oirabadi Miyamgi Ihul Khangna Thongna Leina Miyamgi Damak Miyamgi Damak Aigi State Oiriba Lamdamasigi Damak Thabak Tauba Mathau Tai Kaksingdagi Faraba Institution Kaya Ama Lanai Mioi Kharana Masagi Lanai Interesta Ayadapanba Kaya Pirakpadagi Mangkhiba Laikre Lanai Gyoiba Wafam Thadok Piduna Tungi Mirol gi Damak Khanbiu Karigumba Mahakna Makhatana Miyamgi Thawgal Tauba Fangzarabadi 17th century dagi leraklaba ithai maru dam asi hena faba mai puthokpa yaba amadi tourism spot ama oiba yananaba mongdasu semgatkani imaibel singi income hengatnaba thabak kaya lokhatuna self help group kya su mapangal kankhat hangani haukiba chahi manga taruka seda maning handuna chatliba kendra se mangzal thaba kendra ama oihenaba amadi state asigi charang nariba kaya asi loisinaba hotnabada achoba thodang logani fongdokhi 디 팩토 투가이르게 삼아봐 디 줄에 오더 디 톡다 오더 톡드는 투가이르게 삼으면 버리지 맞지 마시 까리바 까투카는 또왜 에밀레 면숙가나는 타게로 보내봐 아고 빠자는 들어 पैसा खरे ये लोग वजह उगरा है बा अरे प्रॉमिस करते हो प्रोजेक्ट में पुस्तक नहीं कक्षिंग ये प्रोजेक्ट में मतलब जो है प्रोजेक्ट से है तब नू सुम सुनी प्रोजेक्ट में पुस्तक करने लो मसीन करे कैसे करो प्रोजेक्ट तो अरे को खंड बा लेबा कर में ना कने खंड में हम थागर मसरी मणिपुर से कांग कोंग साइड में मणिपुर से कोई प्रजा से दायित्व लोटे मणिपुर का जेल के हन के इलेक्शन से या न क्रूशियल बा मरु इलेक्शन में NRC Taudana census Tauba Yaroi Manipur dagi mitop khando kadabani lengak nathuba matamda thabak paikhatlu haiba demand Tauduna former minister amadi Congress ki luchungbi akoizam Mirabai na luchingduna mairagi khongchat chatkre former minister akoizam Mirabai gi pokna famlamdam Taubung khoktagi haurakhiba mairagi khongchat aduna National Highway 37 Imphal Juribam lambida chatke mairagi khongchat aduda Taubung khokki Mirabai bising amadi club ki na harol kyana sarukya ke khongchat aduga mari lenena Mirabai na NRC Taudana census Tarabadi Manipur gel home singi punsi kari oihogadagi haibasi Manipur lengakna khangduna athubada jabchana thabak paikhat kadabani miyamna taliba demand asi lengak asina khangsin adabagum tawba asi laibak thibani Assam gi chief minister Hemanta Biswa Sarmana NRC tawgani haina phongna lauthokuna thabak paikhat pangamlaga karigi aikoi gi lengakna phongna lauthok pangamdribano haike makna makha tana mamangda assembly da anirak puthoktuna warep lokhiba leire haidabanina hauzik miyam gi apambagi matung inna cabinet me famduna chapchaba warip ama lauraga India lengakta khangan kadabani mahak ki oinadi lamdamasigi yelhom missing kannana basang siliba khongjanga sida siba kidane lepkani haike State Sidaida, no Makangana ising Isagumna, Sanchalakliba, Mito Miyan Tamayam Sing Ase, Masi Akoi, Kanabagi Amatangarba Pambadi, NRC Katani, NRC Taudana, Manipurda, Census Toba Yaroi, Ibase, Manipurda Ladiba, Yelomi Akoigi, Amatangaraba, Dimani, Loinana, Masi Taudri Hawa, Akoi, Lepalekana, Junction Gigani, Madunatana, Manipur se kanbang ambagi atopa pambai leite paliba sarkar asina Manipur gi yalomi kanna bagi damakta athuba matamda cabinet mifam phamiduna India government da athuba matamda aikoi gi darkar oiba adugum laba NRC se tauna bagi damakta khongjang athuba matamda changsin biu sarkar na tumina leithokuna ngasi phawba asigum laba matam chana NRC gi sab sabe action se laudri bagi maram na karigino
Mairagi Kongcharatuda Congress ki Luchingbi Halagi Minister A.K. Mirabai na Luchingduna no NRC no census NRC tawduna census tawba yaroi Manipur imani yai fare haiba kholau kaya lauke Coordinating Committee of Club and Organization Ko Langdumna Koliba Mafam Singdagi Government Employees Singna Census ki Tabak Tauram Tauba Yarum Labadi Miamna Laurakpa Tabak Singda Masana Pujagadabin Haina Organization Asana Jackson Warol Tamlakle Ramasigi Matang Dangasi Langdumda Laiba Lubasigi Office ta Pangtoki Ba Paugimi Famamada Wafamasi Lubasigi Advisor Yumnam Kumarna Fungdokibane Yumnam Kumarna Maka Taraduna Lamdamasi the Tokliba Jahi Omenjalak Laba Irangasina Maram Oiraga Lanjina Duna Ladiba Kaya mayumakai hanjin bangamdana lairingai cherak asida matau karamna census tawgani haina thorang libano yum laitaba mafam amada karamna house listening tawgadori bano haibasi lengak asina Kangfam Tue Asigumba Tanja Asida census tawbada saruk yagadoriba enumerator amadi supervisor singna saruk yaba yaroi karigumba saruk yaba ta thengnarabadi miyam na pirakpa cherakta nasana sana madugi teksak pomba lawjagatabani haike ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯔꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯆꯥꯟꯖꯥꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ JFDꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ JFDꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯄꯨ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗꯕ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ cooperation pidaba haibu warepse mayam punna leminasi tungi mirungi damakta aikoi ngasigi awabase khangminasi Nakalamaromda Paumi Miam Aduga Mari Lenana Lub Asigi President Samjat Sabam Mega Chandana Fongdorak Pada JFD census Tauba Thingba Laite census Tauba Matamda Niom Chumna census Pangthok Pina Bahajabani Niom Kaina census Pangthok Kibana Mitop Mirancha Kaya Mikok Thibada Yausin Kiduna Manipurgi Demographic ta Akai Bakaya Amalakane Luinana JFD na Changsilakpa Kongjung Khuding Makta Angamba Thakta Saugatkane Lengagasina Miang Ihul Kangna Tabak Tauramba Thok Labadi Ngasi Miam na Hauriba Iho Asi Hauramloi Miyamna taliba dimanesti fangdriba fauba siba naba kidana makata na kongjang sangsinaba semsaduna lairi loinana JFD gi thaume singda aki akhang pirakliba si athuba matamda lepkadabani miyam gi aifana ba democratic oiba mawongda kongjang sangsiliba mioi singda tungan ba ekaya pansinduna makoibu fazin punsin bada iho asi namthagani khaliba lenga ki wakhalol adugi tayona bada achoba iho kaya ama lakani haibasi khangba tangai fade NRC tawraba matungda census tawbiu haiba miyam gi wafam lenga asina tabi From Tue Karigumba Lengak na tabi droba miyam na haurakpa ihosingda thorakpa afafatagi tekcha khudingmak lenga kasina pugadabani hainasu makna makatana fongdokhe Kokokona koliba mafam masida laiba jagajida akoigi handaki census tawgani haidana sarkarna honabirikliba sidaida karigumba enumerator natraga supervisor singna hairiba jaga singda sanction birakanu akoigi songi kokokona koliga mafam da laiba supervisor enumerator sing amata mathau tawbiganu haibase akoigi kokokogi yamna akanba phirepne haibase akoi yamda thamjari aduna yari makai masi tawbiganu haina akoi kokokogi maikai dagi miyamda haijari
Manipur NRC tawduna mitop khandok triba fawba census tawba yaroi haba campaign for just and fair delimitation JFD na sangsilaki pa khongjang gi makha tarak pa oina ngarang numidang kurai maikaida miyam gi iba mairagi rally chatkre kurai punba nupiluf apunba club amasung awang kongpal apunba maira paibi amadi tongan ba maira paibi nupi singna puna sarukya aduna maira rally kurai lamlong dagi chatpa hauduna soibam laikai citizens club fawduna forum pa traffic point fawba chatke masigi tungda kurai lamlong da amuk halaktuna maira rally asibu लोशन के रैली से सरुक याखिबी थौदाम लेकाय मेरा पाइबी के सेक्रेटरी थौदाम रोशनीना लमदम से दमितो हाना खंदोक ट्रिंगै सेंसस पांगथोक यारोय येलो फुरुप सिंह कन्नबगी दमक एनआरसी ना हाना तहौद्रबदी तुंगदा लमदम से दयल होमी सिंह मुतखिबा याबगी अकीबो ओइरकने मरम असना मितोप हाना खंदोक ट्रिबा मकै सेंसस पांगथोक यारोय हाइके No NRC, no census high wafam masida thamaga NRC hana tawbiyo census kona tawbiyo koi census tawba yade haibinate koi census tawbiyo tawdabo NRC hana tarik ma to hogda bataradi tungi miron kidama ilomi haibaza che loina mangki bagi wafam amala ani NRC hana tawbidana census hana sang abade sangak pamiyoy kudima yum na sangak pado ai koi leibi riba imung dagi angak palanjaw haido laktana chiba sang batholak pada masa के दायित्व ओइगनि हाइबजे सब जना मीडिया सिंगना फंगतोपियो अकोइ पुराइ प्रजागी ओइना अपन मन फंगतोक सेरे करिगुम्बा एनआरसी एक तौदना सेंसस तौब थोकलाबा नकोइ मथ्वाइ लान बसंग पनि हाइबजे सिमतमसु मीडिया मयाम सिंजिना अमुक तंग मयाम ता खंगन बिउ हाइबो वपम मचा मयांगि मपम दया खंगन जेरी NRC tawdringada mikok thiba yaroi NRC tawdringada vote tawba yaroi haina langathel amadi fundrei khungang ani gi masing yam laba maitei amadi maitei pangal gi miyamna ngarang numidang mairagi khungchat chatuna khungjang changsin khre langathel kangjebung lampak tagi hauraga khongjum war memorial complex get fawba chatkiba mairagi khungsat aduda sarukya khiba MD Jabir Khan koba fundrei dagi mioi amana Manipur amadi varat lengak na NRC tawdringada mikok thigani haina tawrakliba thawang ase lamdamase gi miyam gi apambagi wangmadani lengaga sina mikok naba tawrakliba si athubada lepiduna miyam gya pamba NRC hana tawbiraga mikok thibiu amadi NRC tawraba matung vote tawbiu miyam gya pamba gi mayokta lengak na tawraklabadi langathel amadi fundrai gi miyam na tumina leithokloi JFT amadi masiga chatminati baluf singna Manipur miyam gi damakta amadi tungi damakta khanbiduna tawrakliba khongjang sing ase miyam na amata oina saugat minaba tangai fade matung da su ase gumba khongjang sing asida langathel amadi fundrai gi miyam na saugat kani ke khongjang aduda saruk yaraduna JFT gi spokesperson mayangmam somorjitna ngasi JFT na miyam ga loina duna changsiliba khongjang asigi tangai fadaba kaya amadi NRC tawhunabagi tamak JFT na miyam ga loina duna tungda tawgadaba thabak thoram kya su miyam da paudam ke गोमेब मैनम मयाम की अपाम से मायोक्ता तौरब खुदिमक प्रजा मयाम न गोबो मेम की मथक्ता अदुम चंगसन म खोजंग खुजुमक्ता पुंद्रे मदे लाथेंगी प्रजा सिंगना अदुमक इनगनी अमदि खोजंग चंगसन खिगनी अखोय NRC तौदना सेंसस तौबो यारोय हाइबा पांदम सिदा लेपसरी मणिपुर दा अखोय तुमिना लेरिबा अखोय प्रजा सेक्शन खुदिमक से तुमिना लेफम थोकते JFD अमदि देसामना चिंगबा अखोय की NGO क्लब ऑर्गेनाइजेशन मयाम सिना ngasi amato oina khongjang se changmi nareba sida akoi mayam ju puna amato oina sogan mina si haibo afam se ai thamjari miyam nge motsel jaraga campaign for just and fair delimitation su tangkak kaya da masi tawbidana naba haibo wafam sing ultimatum aduga reminder sing governor state ki oiba aduga center su masi seron kya thadana tawba lei khrabane dubu haina tawbigano haina ngasi adum mak changsin na leiba adugumba phim masida koina khanba yai madudi लेंगा गसिना खौजु फावबगी ओनदी मिकुप असि फावबगी ओनदी युमको थिबगी थबक से हंतोकुना येलोमी मियाम न पामिबा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से सोलिसिंग ऑफ जाबा यांखै माथोय युमफम ओरगा मितो सिंह खतोबा मतुंगदा युमको थिबा मुसु मिको थिबगी थबक से तौगे हाबसिदी खंद्रे हाइना लोबदा कोई लालोय India government na insilaga chatpa Manipur lenga oibiganu tungi mirol kanduna imaleba punung sibang amba luchingba oiduna yelhomi amadi Manipur
kanba ngamba luchungba oibiu haina United Development Committee UDC ki president Nongmaithem Biswarupna phongdokre wafamasi Manipurda NRC update tawdana census tawba yaroi haiduna Bisnupur district ke manungda leiba Ngaikhong Gram Panchayat ki manungda leiba club organization amadi Maira Paibi luf kyana puna Ngaikhong Kulen Bazar da changsin kiba khongjangda haikibani Maira Paibi duna kholaw kayaga loinana apikpa angang amadi mahairoi kaya yauna changsin kiba khongjang aduda UDC ki president Nongmaithem Biswarupna makhatana Aikhoi gi luchingba kayana masagi mama leibak tagi India gi luchingba kayana henan lumna lauduna ngasedi Manipur si muthat naba hotnaduna leire mama leibak maramdam amadi masa masagi furup sing nungsibang amdaba luchingba sing asidagi thajaba laitre Manipuri pumba nungsibang amba afaba luchingba khanduna aikhoi gi iramdam asibu kannaba hotna horasi hainasu makhatake Sarukya khebe thaudam subita kaubi Maira Paibi luchingbi amana aikoi geram dam yelhomi sing kalhona ba NRC update tau haibada yadriba MLA minister sing amadi census tawbada yawgadoriba official khudingmak Ngaikhong Gram Panchayata census ki damak changlakpa yaroi ngasi gi mirol aikoi na tungi mirol kanna ba hotna hodrabadi mitop kanana su aikoi bu ngakpi senbiroi habasi kaubi ganu maramaduna Manipurda lariba CSO singna Manipur kanna ba hotna bada changselakpa khongjang khudingmak aikoina mapung fana sagot kani haike Santa Singh Nahakpamna Manipurda Mikokti Naba Registrar General and Census Commissioner of India gi Khongthang Khana Minaraga Lephan Binaba High Court of Manipurda Tharakpa Writ Petition Court Asina Lakliba Tang Kunmarida Khananaba List Tokre Ya School Chinga Kamlekai Dagi Hojukna Chingmairong Amang Lekai Dalaiba Santa Singh Nahakpam Chahini Fumari Apokpa Nahakpam Samungau Singna Petitioner Oiraga Aduga Union of India Gina Secretary Ministry of Home Affairs Registrar General and Census Commissioner of India Directorate of Census Operations Manipurgi Director of Census Operations Luinana Manipurgi Oina Chief Secretary Principal Secretary Home Joint Secretary Home na Respondent Oiraga Tharakpa Writ Petition High Court of Manipur gi Justice A Guneswar Sharma gi Vensta Lakliba August ki tangkun marida Mari amasung mga suba lista hapkre Petitioner Santa Singh Nahakpam na mahaki writ petition aduda India gi Constitution gi Article 226 ke makhada maru oina writ petition ke respondent number 2 oidiba Registrar General and Census Commissioner of India na chahiya sigi April 12 da Manipur gi lakliba mikokthi bagi matang ase khanabiraga dispose tawbiu haina palle Petitioner gi maikai dagi Manipur da hojik oidiba tangdu laita daba kanglup ki irang lanjeneraga leiriba charang naba administrative jurisdiction da ahongba leiba asina maram oiraga Manipur da hojik mikokthi ba asi na census ki accuracy amadi integrity da wang oirakani lanjenari ba sengi aseng ba haurakfam yauhan ba enumerators singna conflict na sokhalaba mafamda changbada akhanaba jackson thaurang sinba ningtamna monitoring tawba asina chingba khongthang lokhataba tangai faroi haina palli petitioner gi maikai dagi sensitive oidiba fiba masada census tawna ba thabak tawrak pa haiba se mari lenaba authority na matam chana tawhogadaba sing tawhodabadagi thokan bani haina palli maramaduna respondent oidiba singna akaknaba matamgi manungta khanaraga dispose tawna pautak pibiu haina palli KSA amadi ipsana NRC update tawraga mikok thian naba tharakpa PIL lakliba tang mangada mari lainaba respondent na paukum pirak naba khangan kre stay PB naba wafam paukum adugi matung ina khana bayai hairaga kakre kanglaipak Students Association ge secretary huirongbam Bablu Singh aduga ipsa gi president maibam Bisasona High Court of Manipur da tharakiba PIL ani court asigi Chief Justice M Sundar amadi Justice A Guneswar Sharma ani gi division bench na khanakre PIL adu da respondent na Union of India ke Secretary Ministry of Home Affairs Registrar General and Census Commissioner Ministry of Home Affairs Director of Census Operation and Chief Principal Census Officer Manipur Ministry of Home Affairs State of Manipur gina Chief Secretary Government of Manipur Commissioner Home Government of Manipur na oidi petitioner gi council na petitioner gi mahut silaga niyom la na changsil laklaga amadi mioi kaya amana lanjen naraga IDP oina camp singda chongjafam lauraga leribane asina maram oiraga Manipurda mikok thidringai National Register of Citizens hana update tawfam thoi haina thamke masiga mari leinana court na notice issue tawkhe notice adubu respondent amadagi ahum fawbugi mahut siliba council amadi respondent mari amasung manga anigi council nasu notice accept tawkhre haire
कोर्ट अदुना पिटिशनर न थांगलकपा रिप्रेजेंटेशन अहुम अदुगा मेमोरेंडम अमा ड्रोन तौबगा लोइना एडवोकेट जनरल अमदी DSGI गी पुकनिंग चिंगसिनखि रेस्पोंडेंट के काउंसिल गे माइकैदगी थमलखे बवाफम तारबा मतुंग कोर्ट अदुना स्टेट काउंसिल दा ऑगस्ट 13 एडिशनल एफिडेविट रिपोर्ट याउना फंगनबा लाइख्रे प्रेयर फॉर स्टेट तौरकपा असेसु खनबा याय अदुबो रेस्पोंडेंट पिरकपा पाउखुम गी मतुंग इना मथंग द लिस्टिंग द खनबा याय एडवोकेट जनरल ना हाइजरखेबा अदुगा मरी लेना हिरम असे लाखलिबा तांग कुनमंगा दा डिवीजन बेंच असेदा लिस्ट तौरे हाइना खंगनखि हाइरे पाउगी मरक्तना तन ब्रेक अमतंग लोमिनसे होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंहल्लक्ति खुदिंगमक्सिबु गाक्थोके हाइरबदी जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदी कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल दादा इबे मकीगनो अजब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट टेम दिना चेक्सन न लाक्सिलगा थमखबनिने दादा नंसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नापसन दुगम मसिगी युमसिबु असोयंगान कोकदबतगी नेक्स्ट टेम दिना नापसेली नेक्स्ट टेम ती जुहार हाबदी नापतोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का तोकना तिनबा मतमदा कपाम अमुक हेना एंगल अदले नेक्स्ट टीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द क्वे मतमगी नुंगसित नुंसा अमदी अइंगा साना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदी खूबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खूबद नत्तना नकमही चेलबा अमदी खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा Capidon Cup Syrup थकपियो Capidon Cup Syrup ब्रेक तुंगदा तराम नोक चोरी मखाताबा पाउ पिजरी कंगला चोंगबेगी थौदोकता सोकपदगी जनिम्सता लायंग लखी बस सिंग डिचार्ज तौखरे असोकप सिंग लायंग दा मतेंग पिरखी बस सिंगना रिलीफ कमिटी जनिम्सना तौबिमल खंगबा उलखली थासेगी तांगकुंदा कंगला चोंगबेदा मेयामना ल्याङमै नगा मिचम तरुक कुकी मिलिटेंट सिंगना हातकिबा थौदोक अदुदा चेनबा मरा लैबा सिंगी मथक्ता लोगी ओइबा चपचाबा थबक पाइखतुना अचुम्बा ऑयल फंगलो हाइदुना शांति ओइना खुंजंग संगसिनबा होटनरिङै सेक्युरिटी की काहिनबा थवोंग चथदुना बुतन खाइन होनबदा सोखिब सिंह सेकमाई पे सिद पुखतलब मतुंग जेनिम्सता मखाताना लायंग चथरकपा मियोय मरिगी हकचांगी फिबम फगलकपदगी हॉस्पिटल दगी डिचार्ज तौखरे अशोक सिंहबु मतिक चाना लायंग चथबदा जेनिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट केएस लोकेश्वर डॉक्टर नर्स टेक्निकल स्टाफ CHMT गी स्टाफ सिंगना मतेंग पांखिबा दुबो रिलीफ कमिटी जनिम्सना इकाई खुमनबो लकली लोइनना रिलीफ कमिटी जनिम्सता सेलगी मतेंग पांगलकपा कंगला संगोम संगदगे सेराम बोबो मिटै कोंगपाल लाइहिदेन लमजिंग मैरापाइबी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट इको फाउंडेशन IIM लखनऊ नोएडा कॉम्प्लेक्स बिसोया लोइटोंगबम ईस्टर्न पॉपुलर क्लब खुराई थोइदिंगजम लेकाई KNYT खुराई चाइथबी लेरक मचिन ट्रेडिशनली तारो खुराई लमलोंग कैथेल थौदाबाबुक लेकाई दगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा सीनियर एडवोकेट ओइबा सापम बिश्वजित मिटै सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बुसु रिलीफ कमिटी जेनिम्स हॉस्पिटल थोइदिंगजम बोन खुराइना थागतपगा लोइनना तविमल खंगबा उलकले लोसिलपदा मरबा पाम कहना पिसरी लाइरिक लाइसुगी मंगाल वाटपा मिहुत मयाम लेंगाक ओइना थागतलुबना मणिपुर कांखोंग चाइबनी हाइना हानगी MLA वाई सुरचंद्रना हाइख्रे अमदी NRC तौदना सेंसस तौबा यारोय मितोप खंदोकदबनी हाइबा डिमांड तौदुना फॉर्मर मिनिस्टर AK मीराबाईना लुटिंगदुना मैरागी खोंगचत चटख्रे हौजिक फाउगे ना ISTV संदोक चो मणिपुरी पाउ मतंग असिदा लोसिंजरे मेजेंग ताबरे बपुमना मक्को अमुका हन्ना खुमजरे